Pitra soka. Dona kisi ke to aling garava. E to la dorvor to kambatan dona baini buaka to ba matiana buaka. Kadi to kaya no to keni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dalla kanto da kaba chiko lo sen lewa. Saka di bena kisi. So me bena kisi o sin kilan o asen tu ve na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dalla. Si anke to sin dalla. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu ro matai ba madala ta kana da ndo ba matai ki na buaka eu na luben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sin kai bonongo ko ba wa chinga miki la kona kena karua Pamadalata kana thabos pamatea kena buaka. Ka ko nungu ratu e ngone be nona ratu ko e bosa utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kana leni wa bosa babinaka ko ni thobosombo. Ka ko e nungu nana na nganen ra nono ratu. Oya o basu tura ngai korongo. Kena balmbale ana ka ke de utara e warindu era ni bosa kina. Na lawa e dhithi ngā nona dhithi. Law is law. Nio taraba ka tau ndone ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kina ngona luvenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Vita tau na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang ngai tau vei tui. Vei liuliu ni abusa. Maleta ni awari ni babuli dirto. Kia o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga orin tuku ni koya. Orin tokon tokanga. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na nona dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nona dono e tui kia o ko me lawai ko bate ko ya. O ko ni dhuri na mata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri lo mani koro align taka na nona dono kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu. Isa balana mai nano busere kale eu bagongoli nando moni wakana tu nanu marawali kami tu Kauti Kauti ole suwe ke muni, meu barro moda nando muni, nando bumara we muni tu, oya we ke muni. Tata drabolina, rana tale koya, meu mau ya betale, que na sala tu. Elway Kemoni en radio Bula Duavata San Francisco langani rambo kawanga mendawara kakina na itukutuku na nonda banua
Kei na vea sai wura na tukutuku ningito, Vata kei nan raki. Wina ka wale bustara na muni sama tiko mai sanga ni vea sau wale na tukutuku nin raki andai ndai, Vata kei na singa ni mataka. E a kawe tiko ni wakarambu kango, e Santa Rosa, e sa singa lebu tiko ni wakarawai mai viti na nonda bono e wakaritiki mai, nindau makatale tiko ngakina nan raki, nda wakarongoda tiko na nonda i tukutuku, e na tini karua na kaloko. Ne bula venaka na i tukutuku e na nonda banua, e ndua nanga saukuro vanataki, e a lutu mai e na wasa Pasifika, ka wakurambu i taki Keda e nda tiko kina. Gona i tukutuku ne City Veni Rambuka na Prime Minister. E kaya ni a buka mai nanga saukurongo mai China, nganga i Kosovo mai e ono na i wasa ni banua mamada ke na wasa, e na wasa Pasifika, kanga i mai lutu sara, e na nonda wasa, ka bukarita ka kina na Prime Minister Rambuka. Ni rausa ngai vivo saki o ti sara tiko nga, kei na presidente mai China, o Xi Jinping, ka sa buka mai nanga saukura e kurambui vole, maleta ni vitalo no taki sara tiko nga, na vei saututaki e wasa. E kaya o Rambuka ni wakurambui taki koe, na buka mai ni ngasau kurongo, ka bukata tiko mai e tinikan 2 na kilomita. Gai mai tausara e na Pasifika, ka wakabuna wakalebu na ririko, ni ndarongo dana i tukutukungo, ndarai kina na veka satu na vea sai wura ni kua kina non reerangi, e da tiko wele isara na Pasifika. Iango sanga i wakandina taki, ni sara talenga, ni wakalenga ina non dambula, e na veka e rambulia kina iarangi, e satungo e na vea sai wura. E ka o Rambuka, ni balabu ni vanua e bukata tiko mai na ngasau kurongo, e vei wakurambu itaki. E ngai wakaritaki tiko mai ni ratou saka mai China, non ratou na ngasau kuroea. O ratou wakatobo tiko ke na mata ni tua Rusia, e nandua na wakatobo wakaiwalu e takali. E kaya na Beijing Defense Ministry, tamarani vitango maki mai Beijing, mai China, ni ngasaukuro vanatakingo, toka kina endo na ulu toa, e ndinanga ni sangani tiko kina na ngasaumbula, me vei boga rusai se vei boga mabogataki. E kaya ni boga tobo taki walenga, na kaua ni vanua ero ni bukata na ngasaukurongo, ka buka mai China. Ia andonia na wakasama laki lauraka e nambose kei burabura na United Nations na presidente ni nonda matanitu na turanga na tui maduata. Ratu William me katunivere, ni akaya na matambose kei burabura me sarauta na wakatobo. Goe wakayadoriti kongo ni roni i wakabuna na lenga wakatumbura na rere kei na tangaya wira na leweni ponoa wakambimbi e na wasa Pasifika e wakarita ka na tikinango na nonda presidenti mai na matambose kei burabura e ni raula ki vivosaki na nonda Prime Minister kei na presidenti mai China rau vivosaki o ti saranga katubu mai na ngasau kurongo e na wasa Pasifika e kaya na presidenti ni nonda matanitu ni rawa ni tangomaki na nonda vanua ke mbau toka baka leilai weekenda na vei ndokai menta kakua ni ia na vei baka rere ia na sala ni kauia rangi baka mataiwalu me baka na baka buka nga saukuro ka baka yadoringo e ka Rambuka na Prime Minister ni dondono me baka matatataki mai na tiki nango kei na vei tiki na rerewaki e mbaleta na baka tobo yarangi era baka yadoretiko e soana matanitu. Na noa e kamburagi tiku kena na non ratu kau ina matavile wai na matavi vangangai ni obisa na buni lao bagadengu Ayad Sayad Kayum wata ki China's voice ndua ka veli uta ki talitunga e na kambani ni buka
na Fiji Link, Vata ke na dua tale na bagai lesi atake ni Fiji Airways. Kaina ki na vile waingo ni sangai loku na bula katumai na bula November me rongo di taliki na non rato kisi na lewe tolu embaleta na non rato ua bagandono ya me bagabondo ki na yarangi ke ira kautaboli nandua na ilako ne kayum wata ki rato na matayan ramai na matai walu rato tau riarangi nanda kai wata ki nangasau bagarita ke mai ni sarto san bele mauti na ilawalawango na le tolu ilabo itini na undolu nandola ndua ka rato usana ga imbasi katale mai na matavile wai sa vesuti kono rato iwola tarni durwanua na passport ka rato sa bagaroti me rato kakua ni veitala noa se veitaratara ke irana ibogandinandina na kisingo erto nangai basi katale mai na November na bakingo ne katini kabani November na bula katumai me mai rongo dikina na no rato kisi kinangito bagaritaka o Mick Byrne na daun we tabulidi ni no da timi ni Vanua na Fiji Water Flying Fijians ni asabaga edorioti na Vivosaki me baleti rato ele tolu na nonda daungito rato sengito tiko nango mai Otago mai New Zealandi ya sabaga edorioti tu na Vivosaki baleti rato me rao ni rato na mai duru talenga na nonda timi ni Swire Shipping Fijian Rua o rato na nonda daurubongo erato sa ngito boli na timi ni Otago mai New Zealandi ka rato bagay tabitaliti ko nga na NPC na National Provincial Championship mai New Zealandi ngo o rato na dorobo erato sa bebo sakitiko kay na timi ni Viti timodi taba na wai rendo virato Jacob Nipskin Ratu Maitabuki wata kei Chona Nareki nanumiti ko ni rawa ni rato na durumai siti ko non rato koni taraki na vendina dinati wata kei na timi ni New Zealand na All Blacks ka rato sa saini takauti ya kebakaya rato roa ni ngalala maikina sana rawa ni rato buka durumi mai non da timi sanga wala ngai nan rua rawa saranga kini rato buka durumiani in the Fiji Water Flying Fijians me rato lewe ni timi ni wala taki Vanua ni Viti dua tale na itukutuku senga imbadi buka rita kawale ngango o waisea na ya da levu na kapitani ni non da timi na mbaki saoti da kilani sa lagoti ko na vitala noa na Vivosaki sa bidango na mala o membaleta na non rei vota na dorovo ka sembera tuni saumi ke nei bagarau ni vengaravi ni Fiji Rugby Union na non maroroe kata na non rebindina dinati na dorovo kaya na delevu kwenda vitala noa ibla katikongo senga wanga nyonga yado na ngauna erato kaina katikongo na mbaki saoti sa andende sa vida na yambaki ni bakatungo na vengaravi ni Fiji Rugby Union senga nindua ya tukuna era senga ni bosa na dorobo ya erangalu tikonga na buku ni veka erangaravi kina ya na vendina dinati bagaya durin baleta na bukunra sa andende sar endo na turanga ya bagay lesi talenga na Fiji Rugby Union the BJ Metha senga ibagadlengu ngango sekerenga no na bagadlengu bondo birato na manindia ni Fiji Rugby Union ya okwea ya Vivosaki boli wata kerto na dorobo me baleta na non rai bota bagang bimbi tigabuni bakingo na non gito na timi ni Viti wata ke na All Blacks mai San Diego
ka senga tuni matata bagabinaka na be indina dinati ni non rei vota na dauro duana i tukutuku e bugarita ngona ya dele busai kuringa ni tukutuku ya bugarita kitiko na bimbila na mado saoti baleta na non rei vota na dauro era to ala ingito na non da dauro e nei kaono ni Chulai ka rato sotakina kina timi ni Georgia ni oti rotonga me sota kina timi ni All Blacks e nangona boga dori tiko kina nang gituru rongo sa sangatu na bindina dinati membaleta na ken rato isau na dauro se lago tiko na be tarongi Vata kina be bangangai na tikinango kina Fiji Rugby Union e membaleta na be kabo ilabo e ala taki be irana non da dauro kina be sai burabura sa kau asarati ko na be mosaki ke na be talanoa ni bunau ni be inding-dingi mai mereke na ngaunango en nonra itukutuku e so tu na be songo boga politiki ke na banua ndui totaka boga rita ki mai ni duana marama ya toka na itoni Republican sa laki be toko ni Telemengo be Kamala Harris na ibuka ni presidente ka mata talenga ena be dingin-dingingo mai na Republican Vata ke na Democrats ke na be dingin-dingin na boga dori na bula katumai kau asarati ko na be wasaki ya warita ka talenga mai o Donald Trump presidente boga dengo ka tu talitiko nga en Republican membaleta na binding-dingi na bula maingo e kaya ni bagan dilo ay baga lebu na bingarabi kay na non raw itubo na presidente kay na ibuke ni presidente ni oti na dangilamba ka rabu-rabu na mazo saoti o Hurricane Helene e bagarita katiko Donald Trump e saka ka sakul beta na non raw itubo ni bingarabi na lewe ruango membaleta na dangilamba ia kinan raki me adabana non tabanoa na bongi lebu en daindai sa sutini be sa ubaga lebu koto en duana ibaga takila nin raki susua kana roni baga buneti kona tauni udo na tokalau ni non dabe anu mai biti ka bakakina na non tabanoa ke na abe imbara bieso na deba ke biti lebu na bua suba no sorry na bualiku kei tailebu se rua Vata kei na mosi edo tiko yani kina itasiri oka kina na sano ra betega bu mai raki na sano umbua kina deba na sano maduata kina tokalau na sano da kaunrobe kina kene be anu mai nangele lebu di kombia baka kina mai tabiu ni laudala Vata kei adata bugarita ki mai ni dandoni atalitunga nan raki batanga na donu makana noan seu wana wasawasa ronin bula sartiko na dangi tokalau na stona ngauna kabaki la italitunga na tauniuda na kabi na seu wana wasawasa sanga ni besau na matani dangi roni kurukuru na bonua ka tau bangauna nauda ngore na itukutuku nin raki na itukutuku nin gito na itukutuku na besai burabura ke na itukutuku na nonda bonua na nonda Vata kay City Beni Raturla. Era un lele,
dame, dame, na ua dame, dame. Na lengutaro, liaro, na lengutaro, liaro, na lengutaro. Lie uno e tamakina, na lengutaro, liaro, na lengutaro. Enrono na sabu isawa ila, enrono na sabu isawa ila. Nangone alewa era malaya uya, nangone alewa era malaya uya. Menda unenga ina ya lonara, menda unenga ina ya lonara. Tini angana bunde singa mai beika, tini angana bunde singa mai beika, tini angana bunde singa mai beika. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu sa bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nivingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini buo lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
O pandra ke sasa e toka e loma na koro e rua o na tale dhake o Sarokomba. Wai koula kei tavua. Bulavina ka te malesi, mataiasi, bulavina ka raungande tiko mai korni wuli lelini memorial, raungande tiko baka na mua ni madongo. Wana inuvina ka. Apisai modu nan bitu. Matiko mai memba o dua tuna non bei botai. Bei ame, bale tamabua rara tambu. Sani madala ko yango ngandau tiko ngai rewanga, se sandua tanitali. Bulavina matagali, Jerry Beisa, kiti one ndula kimbatiki, iskeli nanga ngaboka, erto winga rabitiko ena sano da kaunrove, kei maduata, in Bulavinaka tukoli, in rabikula, Bulavinaka matagali, semba di Dere Bay Resort talengo, mai koro, mono numi tale tunga mai ena sere, pinaka boga lebu na pina numi mai tukoli, pinaka boga lebu, mesulame mbose na iwalu, bula maleka matangali mengaina nui mitunga na lewa ni koro na toaika na itasiri sengani ngula da bekina na turanga na italatalanga se mai koro na italatalanga se Josefa tiko na tambua turanga matangali na bole usara turanga matangali turanga na italatala gongai Shepperton mai Australia bula vinaka ana bula ka sema tiko mai na singalebu indai na radio Bula Duavata San Francisco gona kena ibu kalanga wani singalebu indai wata kei Freddy Narambe tola venariki. Total
E na muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siya baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabiyo ka kena kauslo surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wala sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibutakan na kaya mukatalo wasing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawala. Kuwertong ko. O sarang ko, o pamibinasa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay dala tukin ng Vata. Koe sarangan kori. Sonong na santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Unde toca mai che rilesu mai
pauta sama chini mala Temba mai ki vale kani sama kaga Nuri kumai apuni marama Elina nai matau Vana nai sele kama Ai mawia kuro ai kata kata Elina nai matau Vana nai sele kama Ai mawia kuro ai kata kata Elina nai matau Vana nai sele kama Ai mawia kuro ai kata kata Oina linganai matau nei sele kawa, linganai maui, na kuro e katakata, rere waki, ngai singa buarau ai tale mai viti. Ni mula vinanga na wakanda ni buarongo tiku mai, sabo tongo e rusa ul kawalu na meniti mendua na kaloko mai viti, e na nondanga unai ke Santa Rosa, sabo e rusa ngavulu kawalu na meniti, be o no na kaloko e na kavi ni singa buarong buka. Enda bukan bula talengawe nei talatala Lal Mohammed. Sale bura sabi na katanga, mer sa bondo, mer sangkaraviti ko ngar vakanir vangunuvi rabo sulumi kerangai veto seki mer sabondo sarati ko ngai na pajero gona tukutuku nei talatala Lal Mohammed Tei rauchi ko nei lavo lava san ram na buchi ora gira sa rauchi ko nei lavo sa to somichi ko na ka lava kimai sindambe vele tu Songa soy pekenda gwenda sabi ang garabitunga. Tei manda. Te manda nomu na longin nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Rauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benda ba? Keto baba rauchu ko na bosniamba ko dagli. Na baba rau. Kun wawarau cikun nitaka cikun dona kali mataka. Wawarau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka. Doutor mai. Wale siya mai nakaya. Wer nangka sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via cikun na pajero. Arau mai lebu cikun na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka, dokanaka. Boleh mandan do na lur vital. O deigo, kuni boleh do na lur ker. Lebir na tal metakataka. Lebir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Kandina sarana tal ole suitele mai saro tarabondo lori tei manda tombale dambe siro tako sabana wodiwai ngalo ngalo mai. Boga bina boga lebu nei talatala Lal Mohammed ena no nei tukutuku ena singa boga ruai ndai mai viti e ka vitu ni boga rombu kango e Santa Rosa ngona kene boga langau. Viva
E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o Rendre na te tō beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Den rembeka nangola ni kibalilo terupuku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini buhululu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewu ni nondo soso. Enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singilewu taka siapa kaya kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono menua e rauni buka tingu ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matangali kaka na itibigina. Me baka na karitua, waraisi. Na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malangin, me baka na steak, gay baka loka, tabioka ka na coleslaw, surua, tatni. Kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit, dilibatakan na kaya mo katalawo sing lebo siya wang kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Toca
na italanoa ni nogu koro ke veiro to na kambu ke na liwa mata sere mai na itasiri to toka boga tinda rongo to toka nonra boga atu e rabada buta toka ngai na bosa boga nonra bula binaka tuimbau Matthew lange ivalu bula binaka matagali go ngai Melbourne e Victoria isa binaka boga lebu tukoli bula yo sala ko tiene na sere ke koro boga anda tuka ni bichobe sa boga langi tai siti mati semano e tikwe ibuaki ina atu ya sawa dola bina me goro tuilangi dola bina te dola bina e tabewa e lau nombo toko e na ubi chandu na bota ino botana sereiva mereani samo sewa gai chove sa sanrata sewa ke muni na turanga kena mara mai bosa saratunga mai wanima mina turanga go ka tuku mai rato te ubi tiko na singa lebu endai Sabo ka pinapina ka pole pun tarong ata ni tuku ya. Tei inda ukai tiko ni talatala lal Muhammad. Amani soro ko berata sue. Tarong ata mentar buka singa lebu ngo. Na ba singa lebu ko. Na sulua ipalolo pina saranga. Wile. Iya pina kanta mai rongo pina buka lebu amani pina buka lebu dua pinumi. Na boleh bunda binomi tu kolin rabi kula binaka tiko na hotel binaka boleh na bono numi tukina kena manindia salan yata bata ki makumbuna na ngone na tewa banwa lebu o choana binaka boleh bu lomsi bali tingo lomsi rendo na tuku bina talatala dina tau do ko na talatala lal Muhammad binaka boleh bu lomsi tabanga na talatala lal Muhammad binaka boleh bu ngone ni rewa ni sambula benaka ke moni isa sa rauta moni ledati ko en non da banua wanu ni benaka tuyani ke na loloman bibi ki merke ye benaka bole ke moni loloma talitungani na tembara nu ita kino ni bulan benaka kalunga tan singa ni kuwa jim ti ko isuba arnayandra ngai bauna nu mitalitungana singa lebu endai na bu vale na wangani tonga mai bi tawa ragi mai ra bina numiti ko yani rotona we kamunio inia batake imbuleka kabang bimbi birotona lewe ni bobale jimtiko I suba bina ka bole besar na bina numiti ko mai na singa lebu indai batake ngone ni rewa sangani basa ka mai na sarauta ya ngone nga mai na tembara sili wadala Pina ka lebu na nomni sa matiko may na singa lebu indai na sota tawalukudi na kenay talanoa rato na dangi doiri ke Aotea. Sama
Toka ng tumoroto na matay lolongo do na mata serebo bukata kay kweti kongo na buturara ni kakamburaki na non da bonua mai viti na dangi zoiri ke autea na sota tawa lokudi do baronga da toba malua na itala nongo baleta na buaka orto na mai soli tukutukungo zala ne bogo bubuli soli berto sa boga buna ng gading-gadia ia ni salirongo dena matapilo ertonga imbula. O liu ni abusa, sangai kau mai me mai lewai beto tongi tagikina. Tabaronga manda be una matewai. Dona kisi ke to aling garaba. E to lo dorvor to kambatan dona baini buaka to ba mateana buaka. Kadi to kaya no to keni buaka. Kem do kilangor no buaka. Chico lo iku sen ke bonongo. Kem do kilani dal la kanto da kaba chico lo sen lewa. Saka de bena kisi. So me bena kisi o sin kilan o asen tu be na list no to kisi. Kango ka to boys mai. Do kilani dal. Si anke to sin dala. Ke la ko lo mai andur na matay maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandur ro matay. Pamadala ta kana da mando ba matay kina buak. Eu na luben tui. Nong tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai kwea. O kwea sini kai bonongo kwe ba wa chinga miki. La kona kena karua. Pa madala ta kana da bos ba mate kena buaka. Ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu kwe bo sautia. E una kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikena le ni wa bo se ba binaka ko ni do sombo. Kakoya nongu nana na nganenra nondo ratu. Waya ubasutura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era nyobo sakina. Na lawa e dhithi ngano na dhithi. Law is law. Ni otaraba ka taon do ni ndone yaya se ni nomu. Rachachi tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Tau na kina be kenda to ya na singo ya na itutong yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Maleta ni aware ni babuli dirto ke o turanga mo baka turanga. Turanga ore ni tuku ni koya, ore ni toka. Turanga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nono dono tui ke o ko me lawai ko bate koya. O kwen ni dhuri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nonon dono kinalawa ni koro. Ni dhuru kibali lotu align taka nonon dono kinalawa ni lotu. Tandu itunga na lawa, tandu itunga na kene warau. Lenga ni butako buaka, senga ni ngalala kina liu ni abusa, rato ngalala na ngone. Gale ki kau mai nganga ura ki mai nei liu ni abusa na turanga na tui. Mai dola na kenra tui tutongi. Mwani marda onda zambeta tokongo. Tabuka bina kani ramaro itiko na luenda na ibo bubuli bina kandono. Mera kune kalau ngata kina. Sandua na kaloko. Na itukutuku ena nonda banua.
En duana nga saukuro vanataki e a lutu en wasa Pasifika ka waku rambuita kana Prime Minister Siti Veni Rambuka ni asanga nikila se ambau singa mani na raoni ado wakakina. Na nga sau ulutongo e vanataki mai China ngai bukada mai ono nai wasawasi ni nonda wasawasa e na Pasifika ka ngai mai lutu sara en wasa Pasifika waku rambuitaki vei Prime Minister Siti Veni Rambuka baleta rusa ngai vivo saki o di sara tiko nga kei na presidente mai China o Xi Jinping membaleta sara nga na tiko vei sau tutaki e wasawasa e wareta kana Prime Minister Rambuka ni kinda dalata kana itukutukungo na nabuka mai endua nanga saukuro me bukada e tinikan 2 na undolu na kilomita e mali walala me mengai lutu sara e na Pasifika. Sanga e basika mai muri na kena itukutuku ni saya dona bakatataro rato sanga ituku na mai China orto abana taka mai na ngasau buka ya baleta ni ado tiko na nonro bakatobo ivalu Vata ke i Rusia. E warita ki mai Beijing, mai China, ni na bakatobo e baka nga takituki na son ngasau mate, ka dua beirango, na ulo toa buka mai na ngasau kurongo sengan ni Bula. Ngasau kuro mate ke na ulo toa buka takatiko mai. Ia, tikin na kurumbuitaki, ni asanga ni maundua na kena itukutuku. Erto kinda dala takatalenga mai China ni sa mai lutu na Pasifika. E asabu garita Kauti en matambose kei bura-bura na UN en nonra bebosaki en dua nanga una leka-leka ngasinga yutingo ni ala ibosaki na nonda presidenti turang tui maduata ratu William e Katonivere kala ki waraita kakina mindondonu menda maroro na tiko be saututaki ka kakua na be kalawa di baleta na yarangi e tiko be reso kasenga be irna kenabo endua na banua endondonu me maroro ikina na be saututaki wasawasa saikoe na wasa Pasifika e kaya na nonda presidenti ni sengan ni kena imbalem-balea ni rarawa ni wakadwala saukina na be mata ni tu kaukaua na be asai bura-bura me wakaya ngataka na Pasifika me non rambutu rara ni wakatobo-tobo. Na bilawai asarungo dioti na marongo erto sa balemautikina na bunilao bagadengu Ayaz Sayad Kayum China's Wars en dua na bagelisi liu en Fiji Link Vata ke dan dua talenga na bagelisi liu en Fiji Airways erto bilawai takitikongo membaleta na yarangi erto babandoka na wangabuka na dua na ilako mai suba kilambasa ka lako kina na minister na bunilao na ngauno ya Sayad Kayum Vata ke rato na nonayandra o rato may na matay walu ni nonda panua rato kautatiko na yarangi na non rato yarangi ni andra ka rato kautabata na ilako ya sangay bangangay mai baleta ni sanganindua na kena be ibagandono ibagam tu me kau na yarangi na wangabuka ya na be lewaingo ya tiko may nandi ka garabatiko na turangan nilewa semi mbambitu sa manimbele mauti na kisingo erto ya tini na undolo nandola na nambala mauti merato rawa ninga imbasi katalemai en bula ka tumai na bula November bakang mauti ni nanga iba kurita lekina na kisi November ni katini ka bani singa mena lai rongo dikina na matabilawai lebusara na dala erato sambe takikina na bunilao bagadengo Ayaz Sayad Kayum lewaiti kongo na vasa nga bulu ka Vata udoko na kisi ni belewai
Bakakina be rauna rua na kena bo tu vila waita ki watatiko baleta na dala ni kauyarangi na wangabuka. Ia bukarita ki mai ni sabesu na non ratu i volatara ni veitosayaki tu sa sauma na bela mauti a tini na undolu na dola ndua bertu na gaimbasi ka na bula katumai na mata vela wai. Kina itukutuku ningito, dua tale na itukutuku sambat di bukarita ka maingo wai sea na lebu na kabetani ni non da timi ni viti na mbaki saoti. Membaleta na abengarabi ni Fiji Rugby Union ne kaya da be talano anda boga evdorati Kongo. Membaleta non ribota-bota na dorobo na mbaki saoti senga ni kanya mbaki saoti. Na songo ni rakabi viti na Fiji Rugby Union sanda boga evdora boga bunga na non na senga ni maroro ya na be alela ti boga evdora kira na daungito. Bosati ko mai o na lebu baleta na itukutuku na chese saukuru na minista ni tambangone ke ngito no na soli tukutuku na parlimendi na madongo ka na lebu senga ninga i wala ngango na lenga satiko na Fiji Rugby Union sa lenga makawasar ya bogarita ka mai ni taronga tiko se bogaibe na bengarabin Fiji Rugby Union na benga una mai muri na non ratungo sota tiko mandangango the Fiji Water Flying Fijians to lengito i San Diego the sota kina All Blacks to angito mai Georgia ka to angito ne be bonu tale so me ava mai na mada rua saoti to lakinganga tale na sota mai Osaka mai Japani and the Pacific Nations Cup na sota ke dengo era semberatu ni taura kina non rei bota na non da taurabo ka ona lebu goi saka ni tuku bo na Fiji Rugby Union po umbeka ni tangai ronga do wala ngango ya sabo ga dori makauti ko mai kina be sai burubura bogara taka mai na tuku mai mereke ni kata la ke saratiko na buna uni binding kena be sabosa mai mereke na ngaunango ni sabole katiko mai na binding bugarita ka indua ka lewe tu eliu ni Republican o Liz Cheney ni sala ki bagalele watale mai koya vi rato na Democrats alande ki sana kandua sanga le bagalele otiko mai membaleta na bengarabi ni Donald Trump watake na itukutuku kamburaka wabo kitiko mai mereke na buna undi bindingi bagalele watale tiko nga Donald Trump membaleta na bengarabi boga edoritico na boga doko ni Hurricane Helene na mado saoti ka lamba mai mereke lebu sarakina na boga dada ye ka Donald Trump ko sura na non ro bengarabi na presidenti ke ne buke ne presidenti kinan raki me adobo na bong lebu endai na deiti ngana tu bakin raki nda sota kai tingo tuno makasara na sona ngauna ye ndua na ibata kila nin raki suasua sa koto bole ka dikenda mai viti ka nuita kini ndananga enganga rauni kina uku bata kai toka na kena loa na tau na udena ka viraroni kurukuru na bonua kana dei koto na tu bakin raki ngo me adobo na singa ni mataka na leva ke viti lebu na bua suba ke no sorry wakakina na bualiku ke tailebu na sanora me te kabuani raki na sanona itasiri ke na sanona mos bogarita ki tiko mai ni indei kota na itu baganin raki andai na running ai tau bango na no dana kabi kana kuru talenga na bonua sewa wana wasa na liokota na toka lau deba na non da be mbarabi Poexia malele ko nga ngachpora koa ne atmotero tuam bina wale una no muni sama tiko mai na kanda mai rotuma ni bula bina kamai ahau na tiko ni matani tu sanga ni besa una raki ndai kina singa ni mataka sai ko ngore na tuku ni raki na tuku ni besa iburu na tuku ni ngito kena tuku ena no da banua na no da Vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giriti rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mada ngaya salah kumana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba di telefoni viwan bunga ono, tolu vadima ono saivarua. Ertau ngarama talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Mai nanonda tau stoa, kena nomu mate ni katumba. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Abe sule tiraramba be ke moni na matabi wakani. Oni na numatiko moni ngoleani. Mendalaki Duavata na marau taki ni tungalala na viti na Fiji Day. En mua ni marau saloku di tiko. Era tau di divaka na ono Foundation USA. Ka naboga duri naboga rombuka en katini kandua ni singa kene katini karua en naboga duri tiko kina na songongo en Sonoma County Fairgrounds Santa Rosa sabi oto ka naboga tunuloa ebo tiko naboga tunuloa be ke monina we kando ni binakata ya bitu nan raunan dolan dua sanga ni boli tagikin nakakanaga ibobo ke baka o nila ki I bebo sakita kamay na bebo andonui ni tambanan ni Bula Department of Health Services na vanua rakakina na songo na Sonoma County na taliboni pitu saiba bitu 515 105 eronyo ni vitartareni kay ratu na kinabagailislis Japanese naitini en vitun dua ba vitu saivarua rua saiva ba sena email fijidayusa@yahoo.com
membaleta na kena tuku matailala. Ira tuna tiko talenga kina na tambana ni musui labo ni matani tu mai viti, the Fijian National Provident Fund, na kambani ni baka tuku na Digicel, na matambosa ningele maroro i Tauke Land Trust Board, Unit Trust of Fiji, Soleil FinTech, Fiji Trade Commission, Vata ke na Fijian Holdings Unit Trust, rato nanga itiko talenga yaniki na ministry ningele ni matanitu. Sa kere mo ninga ibe tukutuku ni takayani. Vesure tiraramba ni Fiji Runway Resort Gala na bagarawai na kotoba ni ka ruasangabulu ka ono ni singa. May na 5 kinatinikan 2 na kabi na Caneros Resort and Spa ka anuita kinirawan niyo ni natiko kina. Ako e tiko e na ba sa iba ba walu Sonoma Highway Napa. Na iduruduru ndo na rawa sangabulu ka 5 ng $2 e o kakina na ibagaya kabi tolu na itambakana na ibagaya kabi ngo kina ngono dua na aua solitiko menda abogaraita kakina na totolo kina kaukaua ni nondangono ni sa solimay na ngalala na isulsulu kwenga onikilani benganiti kina songo toko ni tiko kina na Tourism Fiji kina Radio Bula Duavata. Ani baga bina tiko bolevu be kemoni na nanua moni la koyani en katalau masu ni ANCF Cell Group 2 en kawalu ni singa ni bola o Kotoba en 225 Pacific Avenue Santa Rosa California 25 ba saiba ba may naona na kaloko kinawalu na kaloko na mataka membaleta na muni kumuni labo ni lako muni le sarava talemanda na wanga na noa ongori na irongo may nabali ni songo na nonda Vata kay City Veni Raturla. Silayani, Nikomia au Tanrabayani, Naya
Enda kuia vea la kia vea Utonia bangu e makeda Enda kumba ngai male maleka Anong kumula mainda kuia vea Enda kumba ngai male maleka Anong kumula mainda kuia vea E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tō na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren no te tō beto seaki. Erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos ni Bula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rode na vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha babina na keni kana. Kaya tiku talanga na nono specials and a lomo ni madhawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Talanoa takamanda nanongu beauty neito meu sangole sambuyani kina bukalong yeguni mateni nakasou kena gogolo dau perai Bosa na bulong Rausa mode Ko akani sikei mala Nobu ilolama isalei modrau Ilinga wale lao Rausa mode Ko akani sikei mala Sotau, monindau, mata re, boboleka, ni mai kamoro buru me meno bukalele, vagaba manda, na kemurau, munete, au na indiba, isalaya.
E tala no takamandana no mumbiuti nito sangole sombutuki ng bukalo. Andro samo de kwa kanisi kay ma lala. Tabo binabinakan da sa roma na wani bengarabingo. And dan na rongokin na lomsi rongotongo ve na talatala lal Muhammad membaleta na solini katini. Lebo na ngaun da kain sa sanga na ilabo. Iya sanga suti baganin dinasaray. Abo na uta chunga na ko natanganen go lago tu. Wale tu no na yaw na kaba pura. Lebe kende go sa lebe chunga nanda ba le chunga nanda yaw nge chunga tugun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9 $10 $50 lago chunga na ngun yang ko na bongket na raw may be na yaw na soli bosoti yaw kandi nango o sa sota ba uchimai ha Ranga na ilabo may naboliang ko na. Ayo na ilabo may soli kiwa na kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tugun chiko. Dua na katini sinraw chiko. Wasotia ngori nondo. Iyo binaka nomundo ya nonda kede. May binay talatala lal mohaba di sa sangat tukani rawan ay katini. Iya binaka bukali sarana nomuni sa matikumay na singalibo inday. Tabo tini kelima na miniti meruan darong ada kena na ulo tangan itu na nonda wanu amay viti baleta ni saya kabit kung ni singa bukarombo ka Santa Rosa o ero sanga wul katulo na miniti me vitu na kaloko. Solinga mai na i voto
Tapakarong talamanda ina tamatatakan niyo bisa ni oti nin rutoi vakasala en singalebu inda ni berninda na talatala ina ruana kaloko ina vitu na kaloko e Santa Rosa o na talatala sa oti sanga i voto kongango o na isi matewai. Na ngau na kitu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko iti kono ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lei fomu ono fomu vito ko e pasi rawata na makani pailati. Nila imbimbi una no korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangara dhaka na songo keviwa. Baleta dokila toko ena lesu talima me make kote na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na nanto rehabilitation report kaya to so matalendo na rawalo sa ngabulka bitu tiko pakadada na kaya nisaw. Minapolama na commissioner ni obisa sa ito po binaka sa leo ni buno binaka sa toko na pagalevo na bunuwa na loto na matenitu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angay solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ito na leo ni bunuwa siya nga tal ni dhala. Then be sa ibig so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu na lubengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi iya na dabelenga o ke mundo so ngote tiko no nangai warai o reto na embassy gori e tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina bolle reto na vetting team o reto na dakabati ko na intake na kani British Army kangorte we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, pasi vina kana veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Leila ko na medical. Na yoti ni ka ko na police clearance e na senga ni mboko. Sa so mina fine va matabelo wai le sta longo na leivuli. Aulo ni tukutuku na nonda banua. E kindadala na Prime Minister Sitiveni Rambuka ni sa rongo bakimai e lutu endua nga saukurobuka e na wasa Pasifika. Sangay o tito nga na non rowe talanoa ke na iliuliu ni matanitu may China o Li Jinping sa lutu may na nga saukuroya e bukada may tinikan 2 na undolo na kilomita. Tako sa may tinikan 2 na yale ni wasa na non tabono angay may lutu e na wasa Pasifika. Erto sambele mauti na lewetolu erto akaumaya na madongo e na bilewai karato abangangay kina na bunilawa wagadengu Ayaz Sayad Kayum China's votes batake na duatale na bagay lisiliu sa wagadengu en Fiji Airways embaleta na kenakau na yarangi en lomani wangabuka en nandua na ilakolako may lubu-lubu na usori ki waingele elambasa e asangani sekere na bibukan donu ini matanitu me bagay dori na tikinango do kena ibarau me kerei na matanitu na tambana ni buka en anonda banua ke bakay binakati me kau na yarangi en wangabuka me nandua na banua kinandua tali. Nangito, warita katalindo na itukutuku, na madongo, o na yadalebu, waisa na yadalebu, na kapitani bagadengu ni no the team ni walataki vanua, na Fiji Water Flying Fijians, kakaya, kwa nalenga tabi talano atakati kumbaleta non ribota-bota na daurabo, senga ni lenga po, sa lenga makawa, and a Fiji Rugby Union. E bosa tiko maingo na yadalebu ni arongo na ibunga madala ni chese saukuru na minister ni tambangone ke nangito na palimendi na madongo. E kaya ngogo na lenga makawa. Senindo na lenga bo sa andende. E namba kiwale madangango. Erto abakilati ko ni oti nangito may Georgia. Erto alay sota i San Diego ke na timi ni All Blacks. Rato ngoleba televida ng gito kung ngay may dapat tokango na balataki ni Pacific Nations Cup ruang le final laki na kay Chapani
mai Osaka kanganga kina nanon da timi. Na lo maninga una tau doko ningi toi voga e dori tikongo e rasanga ni tau retiko kina nanon rei bota na dauro. Sabi mo sakitiko Mick Byrne nanda wiba katabulid ni non da timi na Fiji Water Flying Fijians ke rato na lewetolu na daurabo rato tikongo mai New Zealandi rato sema baka binakatu na non da Vanua dero ni rato na mai ngito rato sa baka rita kan rato makutu rato sa durumai na Swire Shipping Fijian Rua na sot na baki bawia rato seba uzitu na non rato konitara ken rato bialela tiningito ke na mata ni tua New Zealandi, wata ke na timi ni New Zealandi na All Blacks. O ngo rato na dorobongo, rato sa bau bagarita ki rato binakatoka na buturara ningito mai New Zealandi, o taba na wai, timodi taba na wai, wata ke Nipkins ratu mai tabuki, e bakakina o Chona na reki, rato sema kedetiko na timi ni Otago Highlanders na sotango ni Pacific Nations sa kananumi kaya kaya rato ang alala may nanon rato bialela ti may New Zealandi kaya rato sana rawa nila ko talaga may rato may ngito nanrua na biya sa iburabura sa kata-kata sa retiko na bunaw ni bending-dingi may mereke bayraw na si songo-songo baka politiki lelebu irua na Republicans kan dututi ko kina o Donald Trump patakira to na Democrats matatakira to ti ko may na buka-buka ni presidente may Amerike na ngaunango Kamala Harris duan itukutuku na madongo baka leleo baka dasar o Donald Trump non raw bingarabi ni baka doko na presidente patakina buka-buka ni presidente ka niya ko sura-sura sangani na binaka beira na lewe ni Vanua na non raw bingarabi membaleta na bakadoko nan raki daw makatoka nan raki na non da Vanua tuno maka nan raki bagarita ki mai ni na sangani besau bagalibusar na kene tubaki raw ni tau na uda na non da Vanua na kabi raw ni tau bisar na kur na Vanua sewa wana wasa tan raba toka non da bembarabi na ngaunango na tokalau ke na tokalau deba sewa wana wasa dei koto na itubaki ni raki ang daindai medoba na singan ni mataka sa kuyango rin ang raki na itukutuku ningito na itukutuku na non da Vanua kene vea sa iburabura Nanon da Vata kay City Veni Raturala.
Gumbula ko atu wakatangane usenga sarangani kawa itakatuna mate. Na itala noa ke i Joe mali mai na lindi na korotumbu mai ra. Ne mbula vinaka na wakandoni sama tiko mau sapa ka vinaka boga lebu ke muni. Dau makatiko nan raki na ngau ngoan dina ni na rauni uku na loa me tau nauda. Enta sanu itakatiko nan raki vinaka mendangara kina na ilesi na itavia so enda na numa. Mendangara na mua ni marda ongo. Kirau sana tatau ke kira sa boga bina ka boga lebu ke mni bina ka boga lebu ndabe tokani ni kalungata mendaranga isota ena mardawa katumai ni samode.
Ananda Vata ki City Radio Station and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.